they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia. Uyu tutangiranye uri kumva ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Wumve neza witonze kano kantu. Hano bari kumubaza, ndagira ngo umwumve tubone gukomezanye. Give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India. And aya ni amagambo yavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi ubwo bamubazaga agaruka ku cyerekeranye na Kongo ndetse n'u Rwanda. Nibyo dugiye gusa nk'abagarukaho ibyo Donald Trump yatangaje ku kibazo cya Kongo n'u Rwanda, ndetse tugaruke ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerutse gutangaza. Tunagaruke kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, ibyo yagaragaje ahanini mwabibonye, avuguruza ibitangazamakuru mpuzamahanga, ashyira umucyo neza kuri aya masezerano agiye gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ubusabwa ni kimwe gusa, ni ukureba hasi handitse subscribe ukahakanda kugira ngo bino bintu tubyumvane neza twitonze. Ahanini uyu munyamakuru dutangiye wumva ari kubaza Donald Trump, yamubazaga ku byerekeranye na Donald Trump kuba ari kugerageza kuba yahagarika intambara hirya no hino ku isi, ko batabimuhera igihembo cy'amahoro cyangwa se kino twita ngo ni Prix Nobel. Donald Trump yise agaruka ku bintu byinshi yagiye asa nk'uhagarika cyangwa se ku ntambara nyinshi agiye ameze nk'aho ari kugenda agerageza kunga impande zombi zari zimeze nk'aho zitari kumvikana kugira ngo ahagarike intambara. Donald Trump nk'uko yabyanditse mu magambo ye cyangwa se akabivuga no muri iyi interview dutangiye kumwumvamo, yavuze ngo nejejwe no kubamenyesha ko twamaze gutegura njyewe na sekreteri wanjye cyangwa se sekreteri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio, ati ko twamaze gutegura amasezerano meza cyane azasinywa hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda. Ati mu ntambara yabo, ati iyo ntambara yabo ni intambara ngo yamennyemo amaraso menshi ndetse n'intambara yapfuyemo abantu benshi kurusha ngo n'izindi ntambara muzi hirya no hino ku isi, ndetse iyo ntambara imaze imyaka myinshi cyane. Yakomeje avuga ngo abahagarariye u Rwanda n'abahagarariye Kongo bazaba bari muri Washington kuri uyu wa mbere, ngaho bazaba baje gusinyana, aho bazaba baje gusinya aya madokima. Ibi ni Donald Trump turi kureba hano ibyo yatangaje. Ati uwo nguwo uzaba ari umunsi mwiza ku Banyafurika, ndetse mbabwije ukuri uzaba ari n'umunsi mwiza ku isi yose u Rwanda na Kongo ngo nibimara gusinya. Ariko ikibazo ntago bazigera babimera igihembo cy'amahoro. Ati ntago bazigera bama igihembo cy'amahoro cyuko nahagaritse intambara, cyuko nyine nzaba maze kunga u Rwanda na Kongo, ntago bazigera babimera igihembo cy'amahoro. Yakomeje mbega ameze nkaho agaragaza akarengane nyine cyangwa se ko hari ukuntu aryamirwa nyine. Donald Trump muramuzi nawe ukuntu atwika. Ati ibyo bintu nzaba nkoze u Rwanda na Kongo nibamara gusinya hano muri Amerika ntago bazabimera igihembo cy'amahoro, kandi urumva hari ibyo nzaba mpagaritse bitagendaga neza by'intambara. Arakomeza aravuga ngo ikindi nta nubwo bazigera bampa igihembo cy'amahoro cyuko nahagaritse intambara yari iri hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Ngira ngo minsi ishize murabyibuka Ubuhinde na Pakistan bari bafatanyemo, Donald Trump yabigiyemo kugira ngo iriya ntambara ihagarare. Ati nta nubwo bazigera bampa igihembo cy'amahoro cyuko nahagaritse intambara hagati ya Serbia na Kosovo. Ati nta nubwo bazigera bampa igihembo cy'amahoro cyuko nahagaritse ubushyamirane bwari hagati ya Misiri ndetse na Ethiopia. Ndetse nta nubwo bazigera bampa igihembo cyuko nashyizeho amasezerano ya Abraham mu burasirazuba bwo hagati. Ndetse n'ibyo ndi kugerageza gukora hagati y'Uburusiya na Ukraine cyangwa se ibyo ndi kugerageza gukora hagati ya Israel na Iran, nabyo ntago bazabimpera igihembo cy'amahoro nubwo ntazi ngo ibizavamo ni ibihe. Atariko icy'ingenzi nuko abaturage babizi ko ibyo mba nakoze baba bibona. Muri make ibyo bindi bya nyuma byo gutwika kwa Donald Trump agaragaza ko ari ibihembo batazamuha kandi wenda we yumva ko abikwiriye, ni kwa gutwika kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo turabizi, ashyushya urugamba cyangwa se agashyushya itangazamakuru. Ariko icy'ingenzi hano navugaga twagombaga kureba, yavuze ngo muri iyi nyandiko ye ngo kuwa mbere abahagarariye u Rwanda n'abahagarariye Kongo bazahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington. Le premier compromis devra être suivi d'un deuxième accord signé par les ministres des Affaires étrangères le 27 juin prochain, toujours sous médiation américaine. Uyu ni umunyamakuru wa TV5 Monde twakomeje kubona ahanini ari kugenda avuga ngo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu ngo abahagarariye u Rwanda, abaminisitiri bahagarariye u Rwanda ndetse na Kongo bazahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo basinye bwa kabiri amasezerano. Yakomeje uno munyamakuru asobanura ibintu by'ukuntu amasezerano ngazasinywa, ariko ngo nanone ngo abayobozi ngo b'u Rwanda ndetse ngo
n'aba Kongo, ubwo n'aba perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo nabo bakajya muri Amerika ngo kongera gusinya n'amasezerano. Mbega ibi nibyo mwabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaje gusobanura, ashyiraho umucyo, abisobanurira abantu bari babonye kino gitangazamakuru gisobanura bino bintu nabi kandi byitwa ngo ni igitangazamakuru gisa nk'igikomeye ku isi, ino TV5 Monde. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yabisobanuye muri ubu buryo, yavuze ati hari urujijo, mwabibonye abakoresha X, yavuze ati hari urujijo nasomye mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Ahanini yasubizaga ino video n'ibindi bitangazamakuru. Aravuga ati ku itariki 18 Kamena impuguke za Kongo n'u Rwanda ntizasinya amasezerano y'ibanze. Nta masezerano y'ibanze yasinywe muri Amerika i Washington. Ati ku itariki ya 27 Kamena abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga ntibazashyira umukono ku masezerano ya kabiri. Ati ayo akaba ari amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ati kandi nanone muri Nyakanga abakuru b'ibihugu perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo ntibazemeza ayo masezerano, ntabwo aricyo kizaba kibajyanye. Ahubwo yahise atangira kubisobanura neza noneho uko bihagaze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ibyo basinye cyangwa se ibyo bagiye kureba muri Amerika n'ibyo bazasubirayo kureba ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibizajyana perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo muri Amerika icyo bazaba bagiye gukora, yabisobanuye muri aya magambo. Vuze ati ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu guhare ejo bundi impuguke zatangije amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda, azashyirwaho umukono kandi ayo masezerano azashyirwaho umukono kandi yemezwe burundu n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku itariki 27 Kamena i Washington. Ibyo yese bisobanura noneho neza kurusha uko bavuga ngo ni amasezerano ya kabiri bazaba bagiye gusinya. Ati naho ku ruhande rw'abakuru b'ibihugu cyangwa se perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo, ati i Washington mu kwezi kwa karindwi itariki itaramenyekana ntibazashyira umukono ku masezerano cyangwa ngo bemeze amasezerano, ahubwo ngo bazaba baje guteza imbere amahoro, umutekano ndetse n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo nibyo bizajyana noneho perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo muri Amerika, ngo bazaba bameze nk'abagiye kwemeza ibyasinywe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku itariki 27. Ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'uwa Kongo bazajya gusinya ayo masezerano bayemeze, ariko perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo ngo nibajya Washington muri Amerika itariki itaramenyekana neza, ngo bo ikintu kizaba kibajyanye ahanini ngo ni ugushyira mu bikorwa cyangwa se no kwemeza ni uguteza imbere amahoro no guteza imbere umutekano ndetse n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi nanone kandi nibibaye nyuma y'uko ejo bundi twari twabonye itangazo ryari ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ibihugu byombi n'impande zombi tubona ko zakomeze nazo gusharinga cyangwa se kuri postinga ibyari byasuwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tangazo ryari ryasuwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryavugaga ko ngo ku ya 18 Kamena 2025 amatsinda ya tekinike yaturutse, iri ni itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basohoye ejo bundi turi gusoma, ngo ku ya 18 Kamena 2025 amatsinda ya tekinike yaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda ngo batangije inyandiko y'amasezerano y'amahoro yahamijwe n'umunyamabanga wungirije wa Amerika ushinzwe ibibazo bya politike Alison Hooker. Ati mu rwego rwo gutegura no kwitegura gushyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro ku itariki ya 27 Kamena kugira ngo abone ubuhamya n'umunyamabanga wa leta muri Amerika Marco Rubio. Ndetse Amerika yakomeje ivuga ngo hashingiwe ku itangazo ry'amahame ryashyizweho umukono ku itariki ya 25 Mata mu kwa kane cyagiye ubwo twabonaga Kayikwamba na Nduhungirehe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati hashingiwe kuri ariya mahame bari basinye ku ya 25 z'ukwezi kwa kane, amasezerano yateguwe mu minsi 3 y'ibiganiro byubaka bijyanye na politike, umutekano n'ubukungu. Aya masezerano akubiyemo ingingo zerekeye kubahiriza no kubaha ubusugire bw'akarere no guhagarika imirwano, guca intege no kwambura intwaro, guca kwishyira hamwe kw'imitwe yitwaje intwaro itari iya leta, ndetse no gushyiraho uburyo bwo guhuriza hamwe umutekano uhuriweho CONOPS ku itariki ya 31 Ukwakira 2024. Ndetse muri aya masezerano hazaba harimo ngo korohereza itahuka ry'impunzi n'abimuwe mu gihugu ndetse n'ubutabazi n'urwego rwo guhuza ubukungu mu karere. Mu rwego rwo kugira ngo duhuze ibikorwa ndetse hagati y'ingamba zo korohereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta ya Katari. Leta ya Katari yitabiriye ibyo biganiro, bivuze ngo Katari n'ubundi nk'umuhuza
kubera n'uruhare bagize kugira ngo aya masezerano byose bibe bigeze aha. Qatar nayo yari ihari, Qatar nayo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo yitabiriye ibyo biganiro hagamijwe kuzuzanya no guhuza ibikorwa by'ibihugu byombi bigamije ibiganiro n'amahoro mu karere. Kongo n'u Rwanda byombi byagaragaje ko byishimiye uruhare runini n'imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar n'abafatanyabikorwa mu guteza imbere igisubizo cy'amahoro. Bivuze ngo yaba Kongo n'u Rwanda bagaragaje ko bishimiye ubu buhuza bwa Amerika ndetse na Qatar aho bari kuganisha ibintu. Ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasoje rino tangazo bavuga ngo dutegereje inama izakurikiraho y'abakuru b'ibihugu, ubwo ni Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Kongo, izabera i Washington nyuma y'uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda na Kongo bazaba ku itariki 27 bamaze gusinyira amasezerano. Ngo dutegereje inama izakurikiraho y'abakuru b'ibihugu i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo turusheho guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu bari kwibaza ati se nyuma y'aya masezerano tuzabona izihe mpinduka by'umwihariko hagati y'umubano w'ibihugu byombi, izi ntambara zari ziri mu burasirazuba bwa Kongo, abantu baraza kubona izihe mpinduka? Nicyo abantu benshi bari kwibaza, cyane ko uyu munsi tuvugana n'ubundi M23 urugamba ruracyakomeje, ndetse mu minsi ishize mike cyane no ku munsi w'ejo hari kurasana bikomeye cyane abawazalendo ndetse na M23. Ese tuzabona izihe mpinduka nyuma y'uko aya masezerano amaze gusinywa? Ibyo byose n'ubundi uzagenda ubisanga kuri ya YouTube channel yanyu. Icyo musabwa no gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugenda tubona impinduka. Amasezerano najya gusinywa ejo bundi nk'uko wabyumvishe ni mu cyumweru gitaha, tuzaba tuhakubereye aho ngaho bazaba ari kuyasinyira kugira ngo bibone mu ba mbere.